Usembut Menteri Rangba kejela ubak sengau balang dhar. Haka arp kendai trik leber ulalet jurip ya kajaka batmu bante ya ke office building batmai jongka sengki lang habanyun East Khasi Hills. Haka ba ulapan benaru ya kajingarap pisa kebasan pulak tingka nak benta kani ke projek. Ubak sengau balang ya ubalatip ha halur kikam ai jingarap syikikin hun jinget nyam beper kumju syakish nung gitau. Ulapan pau biang ya kajing ang nut jong ban kershan ya karoy kapar kabakan thop lang ya baro bat kajing ada ya kariti dustur ling bakum kini kisenja. Kajing te ya kani ke office building batmai kan sedang shen bat kan longkum kabenta kabakongsan na kabenta ki kam niam bat kiwe. Kaseng ki lang kadang beteng ban long kabenta kabakongsan ha kajing ada bat ban penek pensa ya kariti dustur bat kajing long tenrai jongki pat khasi bat jain dia. Presiden bat sekretari kaseng ki lang kilapan pau kajing sengungu kebakrau ya usembut Menteri Rangba na kabenta kani kajing arap barat ba jong kila ong ru ba kani kajing arap kan yarap shibun ban penstat ya kajing tei bat ban pen klan ya kathong jong kaseng. Kila banjur ru halur kajing dan kam jong kani ke office thamai kenang ban la ban penyat ya kikam ki jam bat ban ai jingada bat penek pensa ya kapateng bat keriti dustur barius pa jong kajat bin rio kenang bagi pateng ban wan kindang la ban yaine bat kitan rai jong ki.